Football Titi part zariat na ngai khavele donta ila tennis player thin Wimbledon mi pasingles tha semi-final te po khelve to kumsom thum pariat mi Batista Ogathian tennis khel ato san nuwa football khelvele in Spanish 7 tier club CDS Ibarsos azoma Preseason a debut matcha goal ni khungin a team goal nin a chakpui Spanish tennis star thin hian tennis huanga khan singles in elna champion no moi voi som pani a choi mana kumsang ni som pakwa Davis Cup Spain and champion chumpo khan atelve ani hian football hi atui shima kumsom palimi ani thlengin Villarreal UT ma akhela ma se tennis lama kal athlanta ka wangin football a chawsan tennis a chawsan nuwa football a akir vele Barcelona chon Manchester City atangin Rodri analu nai zela Barca hian mimal thila inremna nei pui to in transfer fee tura City nen anin rem thei mai lawa ma se dilnon zelin transfer fee a hian pound maktadoi somruk panga velin anin rem ta ti BBC in atarlang kumsom thum mi Spain in kumin World Cup a lotlina an chan theina konga tholok tak best player choi moina dong tu hi Barca hian kumli dai contract anzia puido na Atletico Madrid atanga kumsang ni som pakwa a pound maktadoi somruk pani point pariat senga City in anlag lu hian City in anleina aya tamshetin Barca hi apandon City hian Rodria hian hlokna hlir an chara anleina aya tamin anshaldon hei baka hian Rodri wanglai hun tha tamber changin City hian ang club history a Ballon d'Or an khoi omchun an player omto zongsong zinga Ballon d'Or dong omchun niin City player omto zongzonga ro pui berpola nia English club hi major trophy som pani te meu choi puin in elna akhel puya champion no moi a choi pui kim vek towa City hian an hlotin pui hle nuwa an ming that pui hle nuwa an leina aya tamma a an shal le thei tur hi an tan chuan hlep hlang ani ringot hetia Rodri transfer fee tur chungchanga inremna aom ta ka chuan City hian Rodri thlakna tur an mamo dona ming lian lak lu tumin nasa zokin than an lak zui ngei arin om Aston Villa chuan Japan goalkeeper Zion Suzuki laklu antuma ani hi PSG in laklu tum hle ma sela inremna tuantling aom thei tak lawa chuan PSG hian an ban sana Paris club nen hian anin rem thei lo chan bera soi chu agent fee le goalkeeper number 1 ni chungchanga ni in Zion Suzuki ta du dan le PSG du dan ain mil thei lawa chu wangin PSG hi anin nuk dok ta ani ti chuan Aston Villa hian rem changa la in Zion Suzuki hi laklu tumin andora Italian club Parma na khelmek hian chona tharma chon ain pe boxi ya wangin Champions League khel tur Villa hi apan shelo tura ngayania ma se Villa goalkeeper Argentine Emi Martinez hi anging zual tathung alandana chuan Zion Suzuki hian Aston Villa hi apan chuan Villa goalkeeper kumsom thum pathum mi Martinez hi Juventus sa emo ama be seitu club danga akal ve ngal arin oma malakna akal mekani Sunderland chuan tulu satangin left back Dian Methali an lalu dona kumsom ni mi French defender mana hian pound maktadoi somni pathum point pakwa an seng don add-on skaltlangin pound maktadoi khat point pasari anin pele don bok English Premier League atanga championship khel tura relegate West Ham United chuan EFL record tharsiamin pound maktadoi somni pahnin Celtic midfielder Arne Angels an laluta kumsomni pahni mi Belgium player thang duang tak hi West Ham hian kumnga dai contract an zia pui EFL huanga player man tamber record thar an siamani EFL kan ti chuan English Football League tina ania hei hian England le Wales Professional Association Football Organisation huamin kumsang khat zariat somriat pariata din hi Khovela Football League upaberani Professional club somsari pahni te meu an hnoya hian omin chung club somsari pahni te chu division sang pathuma an thena EFL Championship hi asang berni in an hnoya hian EFL League 1 le EFL League 2 an omle English football a second tier third tier le fourth tier te hi an kuta om ani English Premier League bi khechu independent corporate ania asang laka kal ani awang hian EFL hnoya hian aom ve lawa ma se EFL nen thodun na chin nein promotion le relegation thula a po inzom nge tak an nia English Premier League atanga relegate EFL hnoya in elna championship an khela championship atanga promotion mu ten English Premier League an khel thin bok
helai danglam hret hi la hrelo te pawh awm thei ania kan han peng lawk ani in khel result lam soikai ta ila Spain a league sangber La Liga season thar chan ani der towa in rin ni zana tang khan khel tan ani tuna hian match day khalna match league khel to ni in chuta chuan Alaves in Sithum fain Getafe an neya Sevilla in gol ni Kolkata Rayo Vallecano nein Racing Santander le Villarreal te gol ni veve khungin ani ne to ka Espanyol in Sithum fain Levante an ne bokani French club te in Elna Trophy des Champions po khel ni in heta hian Lens le PSG anin machona Lens si sikhat faya chakin mini samthum panina Lens sian an team captain Florian Thauvin a gol khung mangin nena an changa he match a hian mini samthum pakwana Lens sian an defender poimo Antonio red card a choya wangin an chana Antonio hian mualaya PSG forward Aglitz atlowa serious foul play ani awangin red card a choi hun tam jok Lensian player tlem jokin an khela ma se nena an chang ta thawani he match a hian red card phor ani ma point PSG hian in khel an thununa Lensin red card an choi nu phei chuan PSG hian game an thunun nget le zual ma se Lensin aneteka PSG hian offside trap an siam fu tok lova chu wangin goal an chua goal khat chau an chuana in PSG hian an su thei lova voisom ni pakhat sot na in voi ru goal zone akala ma se goal an khung thei lo awangin atlom zoka an tangta ani Trophy des Champions hi season masa chi a League 1 champion le Coupe de France champion te khel thin ania French football season thar khu honna ani League 1 champion lai PSG an tlom ta ka chuan Coupe de France champion lai Lens jok hian no moi choin a hlotling jok an ni ta a PSG hian UEFA Super Cup an choi nuwa no moi dang choi le ngal in be se hle ma sela a pani na tura hian an hlo cham he match a hian PSG forward Bradley Barcola ain lan lova Liverpool in lei an tum mek hi transfer kai noi awangin team squad a hian atel lo kumsom ni pathum mi hi Liverpool hian sumtam tak sengin an lei ngei do ni in alanga UEFA Super Cup a Aston Villa an ne tumpo khan bencha a thutluan to ani nizana khan English football season thar khu honna ti thin FA Community Shield season manzo taka English Premier League champion le FA Cup champion te khel thin chu khel ni ta in Cardiff season khu honna me cha hian Arsenal hi Sithum fain anchak Arsenal hian second somni pathum na leka Ricardo Calafiori mangin ma an hruai ngal dera asiam saktu Lewis Kelly ballpek finglu tu kha fakmolmol tlakani mini somni pariat na kai Havertz chan khung belin asiam saktu chu an player thar club ru ka tanga an laklu Christos Zolis ania Martin Odegaard ball for kai Havertz tan tawremin German forward hian nai taka tangin atau goal Zolis vekhe mini somli pariat na Martin Odegaard khung tur asiam sak boka City tlar nung an thiat moi hle amor bok tu Odegaard dan Donnarumma abum chiang hle boka Arsenal attack City hian an dol zo lavani he match a hian Arsenal hian an player thar Bruno Guimaraes bulan tan tir ngala midfield a Odegaard le Lewis Kelly tenen anin kop forward a hian an player thar Zolis hian bultan bokin Noni Madueke le Kai Havertz tenen anin kopa tlar nunga Ben White Mosquera Gabriel le Calafiori te ding bokin David Raya an goal aveng bok City hian team kai hroi tu thar Enzo Maresca hnuaia in elna pa ngai an khelma sakbera hian Donnarumma an goal vengin tlar hnung dinglama Khusano fan bulatana Alaya Ruben Dias le Vardiol te in kopin left back a Nico O'Reilly ading boka midfield a player thar Anderson an bultanin Mateo Kovacic nen anin kop tlar malama Anton Semenyo Foden le Jeremy Doku ten center forward Erling Haaland an chom ron bok he match a hian City hian ball an chang tam jok na in goal an khung thei lo tluan thaka Haaland le Doku ten chance tha nei bok ma sela gola an chantir lova Semenyo pet po David Raya an thatakin adan sak Arsenal player saka point Gunners tan akhung bel teu hleya apet sang shet City hi pepan akai hruai lai kha chuan Arsenal hian an ngam meu lo thina ma se pepa huna liama Arsenal hian an ngam ta hle match khat chau lani ma sela an khel en khan anin nge hlei hle ti alangani City in ball an changtam jok chungin Arsenal tlar hnung an thiat lei thei lova voitam an paltlang thei tlat lo defensive line a Arsenal hi an nget hleya City in alaya thia tuma ball anin pass kwal ngel point an base an mulhei thei lova Arsenal hi defending a mai ni lovin attacking a an thatel boxia tundin hmuna alandana chuan
Arsenal hi City a hian team thazok an ni chu nizan in khela tanga kan en chuan thil ni dan chiang taka lang ania City big hi an la nge tok lo shima pepa hnuaya an game angkha an khel tak chia lo bok ball pass lama ero pepa hun lai ang thawin anin pass kwal tam le viau maya ma se do thei hun tura do theina tlak cham ang chi te defending thatok lo chumi kara midfielder ten anti tok lo te aom le thin City player te kha an khel dana an creative tok lova player ngai deuh vek ni si khan pepa hnuaya ain Enzo Maresca hnuaya an creative tok tlat lo Maresca system an label tok lo wang ani pakhat boka Maresca system hi pepa system nen inzul tak ani chungin ain ang diak vek lova chu wangin City hian in siam rem thet an langaya Maresca dudan an label tok lo deuh Arsenal ero position tina an tha an nget leya diktakin City laka bultan tu te kha emta ila an regular starter tura ngai zinga Saliba te Declan Rice te Saka te po an la tel lava Eze Gyökeres le Zubimendi te ho po bencha an la om hasa ani chuti chung chuan City laka khan antum angin an khel chuak thei tlat maya Mikel Arteta danglam na chu City laka khan bol chantam athu pui ber lava gol khung chunga chak adu chumi tur chuan thataka tlar nungweng chungin voi riat chau chance an nei an mangtang kaya gol thum an khung Arteta hian adu ber chu chak ania chumi tur chuan a player te asik soi thiam boka an that dan bera arem lo chungin City laka phu takin achak pui Arsenal hi an khong le don ti in asoi ngam saka an team boruak a thazui zel ani phei chuan an to khir zualang Arsenal fans tan chuan tun season hi phur taka thlir angam omza ne team pani player tharte bi khakan en chuan City midfielder Anderson hi chu in ngana tlak alani arin oma ma se aman zathi aphu angem ti ero ngai tua thiam ala har deu paun maktadwe za som paruk sengin Nottingham atangin City hian an leyani kha gema impact anei dan en chuan defensive a rodi level aphak lova ani hi defensive midfielder emo attacking midfielder emo anga soi ani ngai lo ti te po hretel ta ila a khel dan soifiana na an man ber chu box to box midfielder ani aumzia chu defensive le attacking a in role na sa Arsenal a Declan Rice a khel faudan ang hi ani Rice po hi defensive lama ain sorbing na sa tumti lawa chuan box to box anga khel thin ania chuta chuan Declan Rice levela Anderson hi chu ala omlo ti alang chiang hle chu wangin Declan Rice aya mantam ani na hi ala phuri lo ati theina laya oma chuti rual chuan bulatan ek chawania aman hi alo phu hlia hle e kan lati jok mai thei chutiang athlan theina tur chuan quality aneya match kal zel tura ache danin ashil donani Arsenal lama an player thar Zolisian Arsenal game aron mil ngal thlup maya kumsomni palimi left wing a khel thin hian a khelna masa club ruka season masa khan domestic league b ka chau goal som pasari khungin assist somni pathum anei tela goal contribution somli te mewanei goal thok chuak thiam big ani na lan tirin chu Arsenal a po hian kan mu ngal panga assist voi ni anei ngal a khel dan en khan ball ken reizonga te atok a hrathin khop maya defensive work le counter attack a khel dan te kha Arteta hnuaya lawin zir silve shepto te po a ang hleya he naw hian tun season a hian mun achangtam ta viawani point amak hau lawang Bruno Guimaraes hian first half chau a khelna in arin tlak don ati ngama Newcastle in ngana ni thin hi Arsenal a po hian team thatui tangkai le hlutak ani don ati ngam ataf toka aggressive boka midfield tatangin game tempo akeng nget le bok chu du thu sam ang tak ero kan la mulo na in Arsenal hian an la tangkai pui don khop ati lo thei lawa he Brazilian midfielder hi Declan Rice tenen midfield ta an zong peya an che ho mu achak om zual ta hle mai engpo ni sela FA Community Shield ta hian Arsenal hi voi som pariat an champion ta a anni aya champion ngun hi team pakhat chau omin voi som ni pakhat champion to Manchester United anni transfer thuleng soima in preseason friendly match result then khat alangsar zual hi soita ila heta hian Barcelona in FC Basel machonin goal sari aluta Barca hi golnga gol ni in anchakani German club Salka le Real Madrid in machonin Real Madrid hi sithum fain anchaka Jose Mourinho kai shwe Real Madrid hian Harsana lian tok lovin in khel thunun chungin phu takin hena anchang Italian club Inter Milan le Spanish club Real Betis in machonin
Inter Milan hin an defender thar Manchester City chua san hlim Johnston san minute samrit panina goal khung mangin sikhat fain Real Betis an ne German champion Bayern Munich in RB Leipzig machonin goal thum goal khatin an neya Bayern tan an player thar Nathaniel Brown nan goal khat akhung ve boka Luis Diaz le Jamal Musiala te point goal khat ve an khung he match hian in khelain Jamal Musiala hi atluthut maya achan an soidan chuan kholum lutuk atur zaume ulawa chumi awanga tluta chuni in an soi Musiala hi angai tu omlawa athale vek to ni in thuthar bera chuan tarlan ani English club Tottenham in German club Hoffenheim machonin sethum fain an neya English club dang Chelsea in Spanish club Real Sociedad golthum gol khata nein Chelsea tan an player thar Morgan Rogers an gol khat akhunga Joe Pedro an gol ni akhung bok Liverpool in Italian club thangtha mai komo machonin sini final neya Liverpool tan Cody Gakpo le an player thar Jeremy Jacket ten gol khat ve an khungani Manchester United le AC Milan ten machonin gol ruk alu ta he mecha hian Italian club AC Milan hi goli gol nin an chak AC Milan hi Ruben Amorim Manchester United ina season masa an ban ta kina akai shroyania friendly match mani sela atan chuan result thatak atling ome ato beratan BBC in transfer thuleng alor khom atarlan te hi soita ila heta hian Sky Sports in tar langin Juventus chuan Tottenham dorin Spurs goalkeeper kum somni pakomi Vicario hi laglu antuma lona ho phot an be se ani Athletic in tar langin Aston Villa goalkeeper Emiliano Martinez kum somthum pathum mi hian tuni puilain ama be se tu Juventus si azom don lavani Top spot in tar langin Manchester City chuan Portuguese forward kum somni parungmi Pedro Neto Chelsea tana khelmek hi laglu antum team talk in tar langin Real Madrid kai shwe tu Jose Mourinho hian Arsenal atangin Spanish midfielder kum somni pasari mi Martin Zubimendi hi laglu adu Top spot in tar langin Nottingham Forest chuan Chelsea atangin Liam Delap hi laglu antuma kum somni pathumi English striker hian chawna thar machon a hre lova ma se Chelsea atanga achuak dona ni poin English Premier League khelchun zom adu ani chuwangin Nottingham hian be se na sang tak an neya Liam Delap hi laglu theingei anin be se Team talk in tar langin Everton point Liam Delap hi laglu andua Chelsea in Liam Delap hi aduani chuan tuni puila hian achuak theiti an hril to bok Spanish sanchin buten tar langin Newcastle United chuan Villarreal atangin an forward kum somni pangami Mikal Tadze hi Paul Magdadue somli pasarin laglu antuma Barcelona point laglu antum Code offside in tar langin Nigerian forward kum somni pasari mi Victor Osimhen hi Arsenal le club lian dang tam takin be sei ma sela tuna a khelmek na Galatasaray hi chuasan atum lo ni in alanga code offside hin antarlan danin Victor Osimhen zokhian Galatasaray hi chuasan tumna anei lavani Spanish sanchin buten tar langin Atletico Madrid chuan Barcelona elpuin Morocco midfielder kum somni parukmi tuna Girona tana khelmek Azedin una hi laglu antuma amanatan Girona hian Paul Magdadue somni pakhat point pathum vel an phut ole khatichin khatun tuma kan soi the chin chu nivele phot ro se